Verujem u raznolikost. Ne volim dosadna rešenja koje vode u monotoniju. Verujem da dobar nastavnik ume da promeni sudbinu učenika kojima predaje. I to je zapravo moja najveća motivacija za rad. Volim da prepoznam talenat i želju za radom kod učenika i da onda im pomognem da stignu što daje. I ponosim se kad vidim da su uspešni i da su daleko bolji od mene. Mladen Slivović grew up in Zajača. He graduated from Zajača High School, where he later returned as a teacher, motivated by the wish to create the best possible schooling for his students. Pa mogu reći da sam u prosvetu ušao slučajno, ali sam ostao namerno. Moj tadašnji direktor me je pozvao i rekao da mu je potreban fizičar samo na mesec dana. Ja sam tek postao apsolvent i rekao, baš me zanima kako izgleda sa druge strane dnevnika i evo me ovde. Apart from high school, Mladen also worked in a nursing school, and in 2013, he also began working in a local elementary school. Obilazili smo sajmove nauka, osvajali nagrade za najbolje eksperimente učenika. Poseban drago je i grupa koja je osvojila više od 30 republičkih nagrada na takmičenjima. Bilo je jasno da deca vole fiziku, samo mora da im se približi na pravi način. I to je bio ključ. Ova deca su želela da se bave naukom jer im je bila zabavna. Ako na vreme zainteresujemo učenike za fiziku, nebo je granica. Bez profesora Mladena, njegove bezgranične podrške i truda i rada, ja se verovatno ne bih bavila fizikom danas. Ja sam Mladenova učenica. Nije nam bilo teško da neretko ostanemo i do 9 uveče i u jednoj jako prijatnoj atmosferi rastemo i kao fizičari i kao ljudi. Ja sam Mladenova učenica. Kada bi bilo potrebno, ostajao bi sa nama i do kasno u noć kako bismo vežbali zadatke. Zahvaljujući toj posvećenosti, imala sam priliku da sa 16 godina posetim CERN i ja sam Mladenova učenica. Diplomirao sam i doktorirao fiziku na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i nakon nekoliko godina provedenih u inostranstvu na usavršavanju, zaposlen sam kao naučni saradnik u Institutu za nuklearne nauke Vinča. I ja sam Mladenov učenik. Serbia's public education system is often closed and misses the opportunity to recognize all the talents that the students possess. Mladen wanted to be a teacher who allows his students to seek opportunities in whatever their passions are, instead of focusing solely on his subject. Bilo je jasno da sam morao da izađem van učionice i napravim otvorenu školu. Verujem da deca treba da rastu, a to nije moguće ako i nastavnik nije spreman da bude raznovrsan. Tako sam i počeo da organizujem sve više i više aktivnosti da bih izveo učenike iz učionice i pokazao im da je svet mnogo više od onoga što piše u udžbenicima. They created a STEM walking tour. STEM is an English acronym meaning science, technology, engineering, and mathematics. Together they visited employers in Zajača who use STEM occupations. Kolega Mladen Šljivović u svom dosadašnjem dugogodišnjem radu kao nastavnik fizike u Zaječarskoj gimnaziji ostvario je izuzetne rezultate u radu sa učenicima. Ovo je naš Arduino klub i naš robot pomoću Arduina kog smo napravili. Alate i prostoriju obezbedio nam je profesor Šljivović. Hvala vam. Ono što je meni najinspirativnije kada sarađujem sa njim jeste to da on stvarno živi onu krilaticu budi ona promjena koju želiš da vidiš u svetu. Svake druge nedelje ovde organizujemo i naučni kviz i bude nas i više od 30. A posebno sam ponosan na program Girls Can Do IT koji ohrabruje devojčice da uđu u svet programiranja. Profesor Mladen nas je prevashodno naučio da stanemo iza onoga što mislimo. Da budemo uporni i da ne odustajemo i pre svega da se isključivo znanjem borimo kroz život. Verovatno jedan od mojih omiljenih programa je program učeničke kompanije. U njemu učenici moraju da osmisle proizvod, smisle plan izlaska na tržište, pripreme ceo plan marketinga i da sve to prezentuju pred žirijem. Zdravo! Mi smo začeli. Najbolja učenička kompanija u 2023. godini. Proizvodimo biopesticid od čili paprike. Tokom godinu dana radili smo sa profesorom i sve to da bismo ostvarili naš san. A profesor je uvek bio tu uz nas. A ovo su naši naslednici. Zdravo! Mi smo Outmark.
najbolja učenička kompanija u Srbiji 2024. godine. Proizvodimo narukvice za preživljavanje u prirodi. Mislim da je zanimljivo gledati kako napreduju. Negde januara krenu onako stidljivo, a onda maja meseca puni samopouzdanja izađu na scenu pred žirijem i brane svoj rad. Schools in East Serbia are often poorly equipped, and this is especially the case when it comes to natural sciences. Mladen did not want to accept the fact that the whole teaching process must come down solely to the use of board and chalk in the classroom. Ovaj prostor ovde je zamišljen kao prostor za maštanje, u kome vi možete da zamislite nešto, projektujete, a onda vam ostatak prostorije služi da sve svoje snove i ostvarite. Tu je 3D štampač, VR, Arduino komplet i ne samo to. Iza nas se nalazi prostorija koja služi za kvizove, okupljanja, čitanje knjiga, igranje društvenih igrica. I ono što je najbitnije od svega, ovaj prostor je otvoren uvek za učenike. Znači u svako doba dana oni mogu da dođu, uzmu ključeve i borave ovde. A ono što spremamo za ovu godinu jeste ova fenomenalna bašta koju ću vam sad pokazati. Imamo trileje, imamo plastenik koji će tek doživeti svoj procvat oko ove zime. Sve to je povezano za automatski sistem navodnjavanja, prostor za kompostiranje i ovdje je u stvari zamišljeno da se spajaju informatika i bašta. Nije ovo neka velika površina, ali je sasvim dovoljna da isprobamo neke nove ideje, na primjer automatsko zalivanje ili automatsko prskanje ili senzor zrelosti ili jednostavno da, što se kaže, da se igramo i ovde. Svako od nas je produkt između ostalog uticaja sredine, ali svako od nas je i deo te sredine. Taj uticaj je najveći upravo kad smo mladi. Kada odrastemo, svakoga dana biramo da li ćemo prepustiti da sredina utiče na nas ili ćemo mi uticati na sredinu. Izabrao sam da činim sve što je u mojoj moći da utičem na buduće generacije da prepoznaju svoje različite interesovanja i da ih ohrabrim da ostvare svoj maksimum. To je zadatak dobrog nastavnika. Barem ja to tako vidim.